itolosenene mission lo Wera Kamuria district eipone aitutu onoro kana Atumunak angole karukere angadana piena akelesia na ko Wera babura achien nesabala ipustos kesi wardin kede kinga na Adekisia asamne sama Atumunak achamte Etalautu boysit Etalautu Adekis ido ni shalam kitangini tungana ni kereten tungale jasa waiting kitodu tubonbe ikosi ngarano pepa Atumunak tumukone jar tumukone beitur de mama Atumunak nelo sapari nelo sa apuna kiro emugo le polo kita Adekisi na ko St Michael Titus Opolot nesabala emyeki kwana Adekis kana soma Atumunak gangakisi Adekisi Etalautu compound Etalautu ward putasito numa tente kere nini place ko pato no chulo ni na kere ilai ma Alexa ne gangakisi so alipita Atumunak kada mchemu no alipro kisa gangaki so ponente kesi gangakiti Etalautu Adekis hotelila ipionar yeni bejela ikotola ya Alex noi pio tudere yeni kitunga anilai ilai Adekis kapani wanyija compound ilai wodi de ilai ete right to ya lama ne polo no ile mekose grina che parasha ma ya pene ngisa dolu konya ko bana ya lama ne yo tanga yese na Atumunak asoni polo Etalautu Adekis mama baraja de simaling e compound chudile belaiba keja ngunuda Father Samuel Ebieto lo St Michael Wera Catholic Mission nesi etodu nit amamusa yala makano ejesu nor ena bala Atumunak lo epote aitutu onoro na kitiria na kede sek Atumunak solid angoli karu eje conference tomo angoli parish ayengen atama na yaret eje conference angoli dinari osodi data mudo na ayengen atama na uniet nesejari duchu a conference le diocese era no angara kine Atumunak ajeno no la suban ameno no la suban kida ichana kine la suban besides I live ijaswa mnaka enama lolo ijesara noi narai aduma makiro abeja sikesiche ebakasebe potahuri akakechogiro to ichi akesabune so dit nesika sasa ajeno la suban nara ijena to Atumunak la suban ngara kini nesi ayapuskira kelesia anwado unachoreta kan ne jasilu isal to sikau jene ngongar na ngina ne worora do so karungon jene ngi mina jabuner ne dumuni je na be pola de parine akoto nge jaina Atumunak e message lota ibongoro ni kaungina ai swama ataka so elipita ngo Atumunak ala rokea di shaka ore maisi michorane kino kesi ingarno ko keselu Atumunak baroke na kere kunye akansila na ebu ekita Atumunak otem Wera mere akol nyesi eshala mikita Atumunak kanu arimar abunere aisisia kede aitolot asom sinei achieda yala masonoi anauria kachama kinsa Atumunak abuna tukonokin ijeni duchube ne ebu ni Atumunak tukonokin asom sine keno arakonu permiso mengeso kauda elo mnges dane ne pupu na ijiri ejawna julakin Kadwa TV East Tolbat Edaiti Amuria District